Najjužniji deo zaliva prvi je otkriven kada je led počeo da se povlači pre oko 200 godina. Sada ovde rastu stare šume smrče i čuge. Mnogo od ovih drveta su starija od 150 godina. Ona predstavljaju završne stupnjeve biljne sukcesije. U Glečerskom zalivu jedinstvena je brzina povlačenja lednika. Geološko vreme je sabijeno, tako da je ovde životni ciklus jedne biljke jednak normalnom periodu razvoja čitave vegetacije. Šume su stanište životinja poput kune. Na proplancima gde prodire više sunca, donji sprat bilja je gušći. Tu buja strašna biljka koju zovu đavolja korenica, zbog oštrih bodlji koje pokrivaju stabljike. Vode donjeg dela zaliva su posebno privlačno hranilište morskih ptica. Vodeni pokreti plime izazivaju uzlazne struje koje iznose na površinu horde, planktona i sitnih riba. To brzo koriste galebovi i liskonoge šljuke. Ali morske ptice nisu jedine koje uživaju u toj morskoj žetvi. Svakog leta u Glečerski zaliv dolaze grbavi kitovi. Oni se razmnožavaju u tropskim morima, a u letu se sele u hladne vode bogate rakušcima, malim bićima, ljuskarima, koji su im glavna hrana. Mada poneki grbavci ostaju ovde preko cele godine, mnogi dolaze u vode Aljaske samo za vreme letnjih meseci. Izgleda da se ti kitovi ne hrane dok su na dalekom jugu gde se razmnožavaju, a za vreme dok su ovde hrane se intenzivno. Grbavi kitovi su najveličanstveniji među posetiocima Glečerskog zaliva. Njih turisti najviše žele da vide. Ali od 1976. godine naglo je opao broj kitova koji svraćaju leti ovamo. Moguće je da su jednostavno našli bolja mesta za hranjenje, ali karakteristično je da se opadanje broja kitova podudarilo sa povećanjem brodskog saobraćaja u Glečerskom zalivu. Glečerski zaliv je sada nacionalni park. Svake godine posećuje ga sve veći broj ljudi. Mnogi dolaze na brodovima za krstarenje. Vrhunac turističke sezone podudara se sa vremenom kada dolaze kitovi radi hrane. Preduzeta su istraživanja s ciljem da utvrde da li morski saobraćaj uznemirava kitove. Sada su doneti propisi koji treba da zaštite kitove koji još uvek ulaze u zaliv. Čamcima i brodovima je zabranjeno da im se približavaju. Ako su brodovi glavni uzrok opadanja broja kitova, vrlo je verovatno da je prodorna buka motora ono što ih uznemirava. Zaoštrava se problem prekomernog broja posetilaca u nacionalnom parku. U Glečerski zaliv dolazi sve više ljudi da se divi čudima prirode. Jedan od glavnih razloga što nacionalni park postoji i jeste uživanje posetilaca i turizam, učestvuje znatno u izdržavanju parka, ali mada je ogroman, Glečerski zaliv je u opasnosti da strada od preterane upotrebe. Sve vrste vodenog, pa čak i vazdušnog saobraćaja dovode ljude svakodnevno i do najudaljenijih delova zaliva tokom leta. A to znači da osetljiva ekološka ravnoteža gornjih delova zaliva može biti narušena. Novi planovi za održavanje parka pokušat će da to preduprede, a da ne obustave pristup posetilaca do lepota zbog kojih dolaze. Ali prenatrpanost turistima nije jedina pretnja Glečerskom zalivu. Još uvijek su važeće rudarske koncesije uspostavljene prije no što je ovo područje postalo nacionalni park. Zato bi svako buduće rudarenje ovde moralo da bude strogo kontrolisano. Naftne bušotine sa spoljne strane obala parka mogu da zagade vode u zalivu. A te su vode prepune bogatog marinskog života od presudne važnosti kao izvor hrane sisarima poput foka i kitova.
Opasnost može da zapreti i kolonijama morskih ptica, kao i svim ovim bićima koje ishranom zavise od nezagađene vode zaliva. U Glečerskom zalivu priroda se prikazuje u svojoj raskoši. Ali mada osjećamo dužnost da je zaštitimo takvu kakva je, sama priroda zadržava pravo da da završnu reč. Sadašnji izgled zaliva posljedica je nedavnog povlačenja leda, ali grmljavina lednika svedoči da su moćne sile još uvek na delu. One su stalno u pokretu. Lednik Muir, najčuveniji u parku, povlači se u prosjeku 400 metara godišnje, pojedinih godina i više. Ali ponovno zahlađenje klime može da izazove novo nastupanje velikih lednika. Možda će doći vreme kada će opet ovo veličanstveno mesto biti pokopano ispod čvrste naslage leda.